Siyabingelela baba udokotela baba Isizwe baba uJabulile umfana omhle njengekhehla lomlungu namhlanje sino abaphuma ka SDM Herbal Product bazosikhangisela ke imisebenzi yabo baba ake ubingelele. Enhla nasezantsi eMpumalanga eNingizimu enyakatho eNtshonalanga ngiyabingelela na wonke nje umuntu osibukayo njengamanje. Baba udokotela namhlanje sino baba uKhabazela kuningi ka asiphathele kona seke baba khona amavideo ethu elokwesichazela but akaze afike egqwekehla nje angazi ukuthi lento uyibhekise kubani kodwa ke akaze afike muhle kanje kodwa ke asisho lutho siyabuka nje thina mkhulu ukunika sokhulume ngakho uthi kumuntu ophilayo eSouth Africa kahleze nayo imali bofuna ukuthini lapha umuntu akahlale nayo imali akulungi imali ingekho uma imali iwukhiye wayo yonke into njengoba siphila nje emhlabeni so awukwazi ukuhlala ungenamali imali umuthi omkhulu kakhulu uthi sizakala ukuphiwa abantu imali noma ngabe ukuphi lapho ukhona ufuna ukuthini bani sinayo lento khona lento angisho ke ngoba nakho ukudumele leli tema elikhona ukuthi thatha lento cha kodwa ikhona lento esinayo iyokwazi ukuthi nje ikwengame noma ifane nento egqokayo noma ifane nento ujazi ukuthi noma phela uyakhona usizwe nje abantu bakunakekele nje bakuthande nje abantu bakuphe ngisho imali kunomuntu othi unesinyama enangazi ukuthi angasithini uthi nento ukukhanyisa ebumnyameni uthini bantu siyakhanyisa kakhulu siyakhanyisa kunabantu abafika kithi uthi noma uthi uyambhekela ubone ukuthi hey Nkosi yami kumnyama ngempela kumnyama so sinayo lento yokuthi sithi cha awuthathela awuhambe wenze kanje kuke kuthi ukukhanya nawe ukubona ukuthi awu nayo impilo bekungasayibona impilo then ke kuyima siqhubeka ke sesiqhubeka nawe siya phambili kodwa nje kuthi ukukhanya ubone uyazi bengake ngikhulume lento kodwa nganoma befuthi ikhulume off record yinkinga lezi abantu abathula nazo yabo uma uyagcina esonta echibini esonta khona abe nje strict kanti indoda ehamba incuphile ikhona into emthini ekwazi ukusiza umuntu osifazana onjalo sinayo kakhulu into enjalo kunabantu abafike kithi lapha ikhathe iningana uthola ukuthi umuntu uyafika nomuntu owamsebenza noma wamcupha kasekho sewahamba so ke sinazo ke indlela esenza ngazo ukuthi noma ngabe ucuphe ngaluphi uhlobo noma ngabe iliphi ilumbo ashiyo nalo siyakwazi ukuthi umuntu simkhululekise aphinde enjoy impilo aqhubeka ephambili uma engafuna la muntu wamcupha ngoba emthanda efuna ukuthi abuye ngona into okumbuyisa sinazo yebo wamcupha kodwa ngiyamthanda kokusalayo ngona into okumbuyisa sinazo izinto zokubuyisa kakhulu noma ke siyayithi kuhle khona ukubuyisa kodwa ongathi umuntu angaqale yena ayiclean nje ngoba uzobuyisa umuntu aphinde ahambe uyabona Wona into abantu abafuna ukushada ngcono bayeke bafuna ukubuyisa bahleli nabo abantu kodwa kophela unyaka manje sefuna ukushada sike sahlala kakhulu safuna sibuka odadewethu bekhona sibuka abantu besifazana uthola ukuthi umuntu uyabala una 6 years una 8 years una 14 years nomuntu but that is sihlukene nento yathi besina 13 years standard and 13 years mjola uyabona bejola abantu bejola no ikhona ke lento iyenzeka nje kakhulu futhi ke kwabanye ke kube buhlungu anele ukuhlukana nendoda nje within 3 months sithola umunye umuntu siyamshada kanti uyayinakekela amanani nando waphatha awuphela akhona amanandi kakhulu akhona amanandi kulezi insuku nje angiphathekile kahle ngoba busy amanandi athathwa abantu ongafanele athathwa izingane kanti angifuni izingane ithatha amanandi kufanele kube abantu abadala ngoba sakhe imndeni la kahle alokhe babazile nje umuntu ukuthi hawu kodwa Nkosi yami hawu uyabona nomama babaze hawu baba sinawo phela amanandi akhona Sike sakhuluma nawe neviki edlule namanje siyakhuluma kodwa ngibona into yona obuyibhalile uma leningi ikhehla lomlungu awusayikhuluma indaba yalo Siyalikhuluma likhona ikhehla lomlungu ikhehla lomkhathi I mean
liyasebenza kakhulu selisiza abantu abaningi likhona nje futhi angeke siliyeke angifuni ukuqapha abantu singaba nje neyinkinga amathiwa sineyinkinga kodwa nje lona ngeke sihlukane nalo nje awungeke belithemba hawu noma kanje una into okuhlanganisa umndeni nengane ziye ukuphushana ndawonye ukuze abantu ndawonye zikwazi ukugqoyela namajacket uyazi isifo lesi esesandile kakhulu uthola ukuthi abantu bazalwa ubaba munye umama munye kodwa bazwana ekhaya bayalwa bayashayana baze bathwalelana ngisho ikhala impela into ekhona leyo siyibonile ukuthi khona sasesifuna indlela ikhona ke indlela ikhona into esinayo esikwazi ukuthi simnikeze umama ekhaya noma ubaba mayefuna ukulungisa ikhaya ngoba asinikezi nombani kodwa sifuna abantu abathi mina nginabantwana ekhaya mina nawo umuzi wami kodwa izingane ayizwana abake bazwane nje abantu udade wabo kube udade wabo ubhuti kube ubhuti uyabona kunomuntu njengamanje oyeIslandana oye lapha njengomakhe but nakhona abantu abakhokhe kuyahle uyathola ukuthi umethu uyalanda yonke indala alanda khona ivela ukuthi semsamo awunayo into ongayinika umuntu alungise umsamo kuyena uyabona la emsamo kuhlukene igabe eziningi kodwa ke ngiyaye ngithi mina isikhathi esiningi ukuthola ukuthi umndeni emndenini mhlambeni baningi ekhaya bese kuba khona lo wonayo izinto ngiyaye ngithi ke mina mawusuphumile usuthe eqekeleleni wayimela wanomndeni wakho siyakwazi thina ukuthi sihlambe lo msamo oyiwona wena ngoba umuntu ehamba umsamo uyi-altar kwayena umuntu uyi-altar ingakho ma umuntu ubona elimala noma egwazwa kuthuka umzimba ngoba kusuke kuthinteka ini umsamo so ke sinayo lento yokuthi umuntu akwazi ukuthi ahlanze amakhehla asemzimbeni wakhe ahamba nawo ahlanze izalukazi ahlambe abafowabo ahlambe udade wabo nabantwana ahamba nabo kunabantwana okuthola ukuthi umuntu ohamba nabo babhizi bayavala la endleleni yakhe mhlambe bayachitheka mhlambe kwenzeka akababona akabanakile bayahamba njalo athi mayethu izinto bathatha inhlanhla yakhe athi bayakhala nje abanakiwe abenzelwa lutho ngoba babonakala abazeki mhlambe kwesinye isikhathi ngisho ethi umuntu uyofuna bangaveli bacashe yabo so siyakwazi ukuthi indawo umsamo indawo eserious ifana nokuthi umkakho babamudla indawo eserious lona into kumcupha ke awona into yokudlela umfazi into embi wena uyasebenza kade ungasebenzi ubengakufunda indlela ethi wonke amadoda azama engafuni ukunika angithi awusebenzi usuyasebenza ke manje kaloliwe udliwa abantu abangasebenzi this is very very pathetic it's something eyenzakalayo kakhulu leyo siyayithola lento iyenzeka kakhulu yonke indawo futhi semakhaya semadolobheni lento iyenzeka sibese siba nayo ke into yokuthi asike sikunikeze uyisebenzise lento kuthi noma ngabe ke sekwenzekile ke waqoma kodwa mase kufanele kiwe lapha emidlalweni akuphanje yonke into awuna into ngiyayibona nje ukuthi yabona nje mase kwafika lapha kuphanje amathaya ayuna into okwenza ukuthi nje angashelwa nje ngiyabona ukuthi angahlatshwa ngisho ukuthi angashelwa sinawo futhi umuthi wokwenza lokho ukuthi nje kungenzeki nangephutha lokuthi nje kuke kukhulunywe abe friendly uba friendly ningaxoxa nihlangane emateksini emabhasini itimeleni noma aphi semsebenzini nixoxe nje abe friendly kodwa once wakhuluma nje indaba kamatha 30 hayi kusuke sinamathamba awucabanga ngeke usukhalelwa umfazi womuntu esethi awunanga umuntu ubuthatha kanjani uyabona sekonakele so sina into enjalo yokuthi nje kungenzeki nangephutha abantu abakudinga bazokuthola njani kahle siyatholakala nje kakhulu kalula sineyinamba ngiyaye ngikhale abantu abaningi baye bangalaleli masikhuluma la sineyinamba zika WhatsApp sineyinamba la sifoneleka khona ngihlale ngiemphasize every time mangikhona ukuthi inamba ka WhatsApp ngicela kube ka WhatsApp inamba yokuthinteka kube yokuthinteka kuphela inamba esithinteka kuyona u067 118 1809 bese kuthi ka WhatsApp u071 3300 uthatha phefumeni kamnandi nje awu
Angisazi. Uzoba biyengane. Ithi number esibili. Angisazi. Inamba ka WhatsApp 071 3300163. Kanti esithinteka kuyona 067 118 1809. Abafazi abayithanda le voice yakho ushaya nje. Hayi angazi ke. Angazi ke mkhulu. Baba udokotela wesizwe jabule. Base izela mkhize besele. Aqeda afazera ngenduku. Hayi, umdlalo oyingana sawudlala umdlalo sibadala manje sikhulile masikhulile. Ngeke sidlala umdlalo odlalwa amadodana namabhedaka hayi ngeke. Kodwa bayiwela bona phela into ngayenza. Hey. Awusheleza. Baba udokotela baba wesizwe jabule namhlanje besinobaba umkhize waphuma SDM Health Product. Siyabonga.